бир учурда халифалар ошо ойлорго, төөлөргө жол салган деп гамын көрүшкөн да. Адамдарга эмес, даже ошолорго рахат жеткирип болуп калат эми бизде деле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таала жакшы көрөт. Качан бенде өзүн муктаж сезип, өзүнүн кажетин, муктаждыгын Алла Таалага айтканды Алла жакшы көрөт. Бенде Алладан сураганды Алла жакшы көрөт. Андыктан биз Алла Тааладан дайыма дүйнөдөгү канча жакшылык бар, ахиретте канча жакшылык бар, ошонун баарын сурап жүрүшүбүз керек. Оңой, сахабалар ушундай дуа кылып коет эле. Я Алла, Мухаммад алейхиссалам сенен канча дүйнө ахиреттин жакшылыгын сураса, ошонун баарын сурайбыз деп. Мен койм, ар бирин билбейм, мага канча илим керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнө ахиреттин канча жамандыгынан пана тилесе, жамандыгынан, ошолордун баарынан пана тилейбиз. Я Алла, сен аны билесиң. Мен билбеген жакшылыкты дагы сураймын, билген жакшылыкты дагы сураймын, билбеген жамандыктан да пана тилейм, билген жамандыктан да пана тилейм. Алладан сурап жүрүшүбүз керек. Дайыма Алла менен байланыш. Өзү дүйнөнүн бардыгы Алланын кудурети менен байланган. Алланын кудурети менен байланган. Ошон үчүн Алла Тааладан пайдалуу билим, кең ырыскы, негизги тофик, ихластуулук, береке, хидаят, ыраазычылык, күнөөнүн кечирилүүсү, бул руханияттар. Жөн эле нерсе курсак тойсун деп эле ошону эле сурай бербей. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде риваяттарда келет, кыяматка жакын адамдардын гам, пикири, проблемасы эле аль-бутун валь-фуруч. Мындайча айтканда, ашказаны менен уяктуу жери эле болуп калат. Башка эчтекени ойлобой калат. Эптеп курсак тойгосо болду, эптеп ошо уяктуу жерине кумарын кандырса болду. Башка ою жок болуп калат экен да. Кыяматка жакын белгилүү. Ошо ашказандан көп болсо бир карыш бул жакты ойлонбойт дейт. Ахирет эмне болуп атат, кандай болуп атат? Мал эмне болуп атат? Алла Таалам баарыбызга пайдалуу билим берсин. Туура жолдон Аллахым адаштырбасын, Аллахым адаштырбасын. Өткөндө Хазрет Усман разыяллаху анхунун өткөнкү сабактарда насааттары, өзүнүн машалла манакы, фазаилдерин айтып берген элек. Бүгүн Хазрет Али разыяллаху анху, Hazret Ali Şer Ali ya Ali radıyallahu anhu bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özgöçe tarbiyasını algan. Jakın güya balası, avasının balası, en algaçkı İslam'da kabul alganlardan. Peygamberimiz menen Tabuk'tan başka bardık gazatta bölüyor. Tabuk'ta Peygamber sözünü Atay orun basar kılıp Medina'ya kaldırıp koygan dedi. Anan, ya Resulallah, meni şu jaş baldarga, ayaldarga kaldırasız dedi. Batır da Hazreti Ali razıyallahu anh kanday batır. Anan aytkanda, men seni jönde kaldırып turam. Musa peygamber men Harun peygamber agayiniler da. Anın darajасы kanday bolso, sen dagı menin aldımda oşunday darajadasın. Бирок менен кийин пайгамбар болбой, сен пайгамбар эмессиң го, атак жакындыкта ушундай фазаилдерде ал сен ушунча жакынсың дейт. Hazret Ali разыяллаху анху бул атасы Абу Талиб, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жардам берген киши. Эч кимге тийгизбей, эч кимге чертирбей, эч кимдин көзүн чекчектирбей, деп турган Меккеде Абу Талиб. Пайгамбар өзүнүн атасын көргөн эмес да. Чоң атасынын тарбиясын өттү эле, чоң атасы өтүп кетти Абдумутталип. Ал өткөндөн кийин жаш элеге 8-9 жашында эле кичинекей бала да.
Abu Talib'tin kolunda terbiye aldı. Ali'nin atası olup da şu. Bırak emtileke karşı Allah'ın özünün nizamı, sisteması iken Abu Talib'e Allah Teala iman vermedi. Peygamberimizin diyecesi, kanday jönököy avam ese, çoğ oytkon, Peygamberimizin akıldılığın, zirekligin, tazalığın, çınçıldığın, kiçinekeyinenle biletele, her bir kıymalın biletele. Bir Peygamberimizin aytkan davatın kabul koy. Allah vermese kıyın eken de. Allah vermese kıyın eken. Ayye vay. Eң Peygamberimizin gıcalat bolğonların birisi şu olçu da. Peygamber sevip görüp durat da. Göz aldında beyiş tozok. İman keltirmese kayaka barat eken görüp durat. İman keltirse kayaka barat eken görüp durat. Elestet görün. Jönököy nerse emes da bu. Eң jakın. Mekkedegi oşo Kurayşlar Peygamberimiz davatını başlaganda Abu Cahiller gelip aytat ele Abu Lahab. Menini toktote. Kандай kılıyoruz, tegindey kılıyoruz. Abu Talib bardı mezin kaytarat ele. Biröňөр aytyp koýan birese bir çaçı düşsün men sizlerden ýagat edem. Kara. İslamga kança jardam berdi. Allah'a. Kança jardam. Biro iman keltiribedi da. Peygamberimiz olup atkanda ölüm töşeginde de gelip aytdı. Ava dedi. Men aytkan kalimany bir ele aytyp koyun dedi. La ilahe illallah'ı Muhammed Resulullah bir ele jol aytyp koyuňuz dedi. Erteye kıyamat günü men sizi şafaat kılıp ketem dedi. Allah. Bardygyny şu birle sözde tilinden çıkmay koydu. Stop. Kana biz bir aytyp koýaýly. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kanday çoň bakyt boldy. Peygamberimiz şunu aytyra alбай koydu. Dimge özünün havasına kayırdı. Mekke'de. Peygamberimiz tiri gezinde. Biz Allah'ın verdi ondan. Peygamberimizi kan cep koydu. Allah Teala ayet düşürdü. İnneke la tahdi men ahbabte. Velakinne Allah yahdi men yeşâ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdi sen jakşı görsen ağa hidayet bere albaysın de koydular. Jakşı görgönüňe sen kalaganyňa hidayet bere albaysın. Birok Allah kimge kalasa oşoga beret dep koy. Karaňçy. Şunçalyk hareket boldu. Abu Talib aýtdy, bir ele aýdyňyz, bir ele o. Ne dedi? Ana Kurayşdyň aýtatalar dedi. Bu şu ölümden korkkandan aýtyberdi de. Kur namızda. Bugün de şu kur namız üçin öğretti adamlar. Kur namız üçin öğretti. Moyununa alsa bolat ele. Adam mınday eken de. Canı menen malı gelip kalsa malın beri üretkendagi canını saktap kalat eken de. Namızı aviri menen can gelip kalsa canın beri üretken biroq namızlı kalat eken de. Stop. Namız avir çoğun derse turat da. Şoň üçin aýtyp atdy. Bolboy koydu. Ayet düşkönden keyin ana Peygamberimiz ya Allah. Namızım ya, kur namız. Analar emniyet deydi. Ölümden korkup iman keltireberdi de. Men şunday avtoritet kişi olsam Mekke'de, Kurayş'tan avtoritet kişisi olsam, şu Muhammed'in sözünü aytdı. Aytpay koy. Allah. Biroq Peygamberimiz aytkan, dozokta azaptın türleri var. Eң jеңil azap Abu Talib'e bolat degen. Azaptan jеңildik bolat eken da. Eң jеңil azap Abu Talib bolat. Jеңil azap kanday debeysizби? Eki puttun tamandын aldına çoktu koyot eken. Anan başında miye kaynak eken. Uşu eң jеңil azap. Müşkat-ı Masabih'ten kitapta gelip şunday koyuyor. Hem oğurgan. Oşu Abu Talib'tin balası Ali razıyallahu anh. Gördünüz mü kanday? Alımların ortasında talaş var. Hadiçe'ni öz birinci İslam'da kabul algan bu. Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh birinci kabul algan bu. Ali razıyallahu anh birinci kabul algan bu. İslam'da birinci kim kabul algan dedi? Talaş. Üçünün ortasında.
Көпчүлүк анан айтат, жок, биринчи Хадича, экинчиси Абу Бакыр, үчүнчүсү Али дейт. Кээ бирлер айтат, жок, биринчиси Хадича, экинчиси Али, үчүнчүсү Абу Бакыр. Мындай болду. Бирок уламалар жалпысынан мындай деган, булар үчөөшү бир учурларда эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдардан Хадича энебиз, эркектерден Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху, жаш балдардан Hazret Али разияллаху анху. Мындай деп койсок болот дейт. Кулдардан Билал разияллаху анху. Кул азат кылган кулдардан Зайд ибн Хариса разияллаху анху. Булар биринчи исламды кабыл алгандар. Hazret Али разияллаху анху кээ бир риваятта 8 жаш, 9 жаш, 10 жаштап келет. Исламды кабыл алган мезгилдер. Жашы канча болчу да? Абу Тураб деп коет. Hazret Али разияллаху анху күнияты Абу Тураб. Абу Тураб дегени топурактын атасы деген сөз. Ошо Hazret Али разияллаху анху айтат, мага эң жаккан пайгамбарыбыздын айткан күнияты Абу Тураб дейт. Ошону жакшы көрөт эле да. Топурактын атасы. Бул мындай болгон. Фатима энебиз экөө урушуп кетет. Эми семьяда Ол деді болот да. Анда мындай болгондон кийин анан таарынып не болсо ошо эшикти катты жаап чыгып кеткен окшойт. Андай катты жаап турган эшик анда жок болчу деле. Өзүбүздүн сөз өзү менен айтып атам да. Барып мечитке барып жатып алат. Мечитке барып жатып алат. Биздегилер кайка барат азыр? Аракканага кетеби? Капа болсо кайка барат? Капа болсоң мечитке кел. Кайгыңды, капаңды кетире тургандын үйүнө кел. Биз азыр кайерге барганды да билбей калдык, Тооба кылдым. Ушунчалык башыбыз айланып калды. Кайерге барганды билбей калдык. Келди мечитке. Hazret Али разияллаху анху. Мечитте ал убактарда кайсы мындай килем, кайсы пол жерге жатканда. Жерге жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйгө барып бараса, Али какта, Али жок. Каяка кетти? Чыгып кеткен. Каяка кеттин караштырып, мечитке келди пайгамбарыбыз. Келсе, Hazret Али разияллаху анху жаткан экен. Жаткан экен. Анан жатса, эми топурактын үстүнө жатканда. Мына жону топурак болуп калыптыр. Пайгамбарыбыз күбүп туруп, Абу Тураб, тура деди да. Топуракты күбүп туруп айтты. Топурактын атасы деди. Ошо ойдон Абу Тураб бойдон калып кетти да. Бардык айтканда Hazret Али Абу Тураб, машалла. Өзүнө дагы ошо сөз мага жагат эле. Пайгамбарыбыз мага күният койгонда. Андай болбойт, мындай болбойт деп. Бир жагынан өзүнүн абасын деп аласы да. Бир жагынан күйөө аласы. Бизде жана Керим Турапов ошондон экен да, фамилиясы. Турапов? Билбейм. Мүмкүн болгондор. Hazret Али разияллаху анхунун апасы Фатима бинти Асад. Бул да исламды кабыл алып, хижрат кылгандардан, пайгамбарыбыздын жашоосунда дүйнөдөн көз жумган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү койгон. Hazret Али разияллаху анхунун айтылганына караганда 15 уул, 18 кызы болгон. 15 уул, 18 кызы болгон. Кудайга саалаа келебиз. Бирок бунун баардыгы Фатима энебизден эмес. Фатима энебиздин никесинде Hazret Али экинчи аял алган эмес. Üstüne algan emez. Fatima Zahra radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den boru. Fatima yenimizden Hasan, Hüseyin radıyallahu anh. Ya. Algan emez. Fatima yenimiz ötkönden keyin, andan keyin alıp oşundan keyin anan keyin baldar. Negizi Hasan menen Hüseyin. Abul Hasan. Hasan'ın atası Hazret Ali radıyallahu anh. Hazret Ali radıyallahu anh bu aşara-i mubaşşara 5'ke 10 sahabaga kuşkabar berilgenle oşonun birisi. Peygamberimiz razı olup ketken Hazret Umar radıyallahu anh 6'ını,
кеңешке шайлап кетпеди беле, алтауың бирөөң болосуңар деп. Ошонун бирөөсү. 4 Хулафай Рашидин. Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Ушунун бирөөсү радиаллаху анху. Ulama Rabbaniyin, ahadul ulama Rabbaniyin. Min деген алымдардын бирөөсү ушул. Said ibn Musayyib rahmatullah aleyhi aytат. Bir mesele, bir fatva, bir çeçim Hazreti Ali'den çıksa boldu. Başkadan soran kajeti jok edi. Kajet jok edi. Болгону да Эммин деген батырлардын бирөөсү эле. Атага чыккан батырлардын бирөөсү эле. Бадырда ким чыкты? Ухудда ким чыкты? Ахзабда ким чыкты? Бетме бет, жекеме жеке чыкканда биринчи чыгат. Батыр эле. Душмандар кылыч менен бир койгондо тургузбайт эле. Экинчи, үчүнчүдө чабышып андай кылдырбайт эле. Убакыт жок эле. Бир койгондо. Батыр эле да. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз менен канча газап болсо баарына катышкан. Башкасына да. Allah. Самматни умми Хайдара. Апам мени арстан деп атаган дейт. Апам мени Хайдара деп. Хайдар. Хайдар Алиев дедер бар го, Хайдар Айдар бар го, ошолордун баардыгы Хайдар деп бир арстандын аты. Арстандын аттары көп да. Бирөөсүнүн аты ошондой. Апам менин атым Арстан деп койгон. Токойду билесизби дейт Токойду. Арстан жүргөндө башка жаныбарлар кайка барат. Ушундай эле дейт. Хайбар деген өтө чоң газап болгон. Хайбар. Жөөттөр турган эле. Пайгамбарыбызга дайыма жамандык кылып, душмандык кыла берет эле. Алар Мединадан пайгамбарды чыгарып жүргөн болчу да. Анан барып, алардан бир канча чепи бар экен, ачып жеңди. Бирок эң чоң чепин ача албай койгон. Алар үстүдөн ата берген, булар астыдан таптакыр болбой канча күн кыйналып кетишип. Ана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Эртеге ушу Алла тааланын вахий келген да. Мен бул желекти ушундай адамдын колуна беремин деген. Алланын элчиси жакшы көрөт ал адамды. Ал дагы Алланын элчисин жакшы көрөт. Жана Алла Таала ошонун колунан жеңиш берет деди да. Мына ошо ачылбаган чепти ошол ачат деди. Сахабалар канча бардыгы үмүттөнүп жатышты. Саарлап мага берип калса экен, мага берип калса экен, мага берип калса. Ар биринде ушундай үмүт бар эле. Бул чоң ийгилик, чоң машаалла даража болчу да. Саарлап туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Айна Али ибн Аби Талиб. Абу Талибтин баласы Али кана деди. Hazreti Ali radıyallahu anh gözü orup atan eкен. Karasa tapay koydu, izzet alıp kelle dedi. Orup atadı eкен, al kelle verdi. Aldırtıp geldi. Ne oldu? Gözüm orup atadı. Peygamber dedi. Bir dem saldı, moment çok oldu. Hazreti Ali aytadi, an orup atkanda murdagıdan da jakşı görüp kalmıyor. Bayraktı verdi. Bayraktı verdi. Bayraktı birer zaman güç geldi. Bayan tavuk kala öyle saldı çevik. Kadın cengiş berip koydu Allah Taala'nın jardamı. Bu kim öyle? Hazreti Ali'de. Öte batır. Öte batır. Demek bu İslam'da kabul alganda 10 yaş degeni var eken, 8 yaş degeni var eken. Bir jerde Zubayr menen Ali radıyallahu anhum. Eko çoğu ошол 8 yaşında kabul alışkan деген eкен. Кандай болбосун, жаш кезинде кабыл алган исламды. Кичинесинен эле акылдуу, билимдүү, таква, аң сезим күчтүү, түшүнгөн, адептүү, эми укмуш эле болчу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден сахабаларды Мединага көчө бергиле. Булар батырткыда эмес. Кол салып ачат. Ар кандай жамандык өтүп аткандан кийин Мединага көчүрө берди, бирок өзүнө буйрук келе эле чыкканга Алла Тааланын буйругун күтүп турган эле. Мейли деп хижратка уруксат бергенде Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху экөө келишип, болду деди, кандай ала сүйлөшүп түндөсүп кетели, тиңтелим деп. Макул деп. Сөйүп ага чейин пайгамбарыбыздын башына 100 төс айылган эле.
Müşriktер kengешip, шайтан келип, о, bir карып калган кишинин өңүндө келип, шайтан ушу кеңешти бергенде. Кээ бирлер айтканда, бул ушу кетип бизден ушу Меккеден жок болгон эле жакшы тынч жашайлы депчи. Кээ бири тигиндей мондай аңда ойлорду айтса, шайтан айтат, ооба тынч жашайсың. Бул тияка барып, күчөйүп келип, силерди талкалайт деген. Анан эмне кылайын дегенде, кызыксыңар, ушул жерде өлтүрүлгүлө дейт. Ушул жерде өлтүрүлгөн. Өлтүрүүгө кандай өлтүрүүгө деп. Өлтүрүүгө башына 100 төө сайган. Ким өлтүрсө 100. Бул демек жашыруун кылыш керек эле. Ушу мына кетет деп ошо сөздөр баары чыгып калат экен да. Ошол учурларда Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху менен чогуу чыга турган учурда Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Меккедеги мушриктердин баардыгынын аманаты пайгамбарыбыздын колунда эле. Тамашаны караңыз. Пайгамбарыбызга аманатын койгондо пайгамбарыбыз керек. Керек да? Себеп алар ишенет, алар билет, жашоосунун тажрыйбасын өткөргөн. Бул Мухаммад алейхиссалам бир тыйынга кыянат кылбайт. Аманатын ошого коюп койгон бардыгы. Биздикинде азыркында үйлөр, тияк, подвал, сандык деген жок эле да. Аманатын коюп койгон. Ошонун сөзүн укпай эми аманатка аманат кой. Анан динге келгенде эле аманат кой эмес. Пайгамбарыбыз өзүнүн ордуна Алини койду. Али деп. Мына аманатты эгерде душман болсо, согушуу, өлтүрүү болуп атат. Ошол эми караңыз, душмандын бардыгынын аманатын бүгүнкү күндө акылга салганда алып кетип калат эле. Ким берет? Алардын бардыгы, буюмдары, акчалары, куралдары колунда болсо берип коебу. Ал эле алып кетип калат ал. Эмне болсоң ошол, бул согушта деп коюп. Жок, пайгамбар аманатына кыянат кылган жок. Айтты, Hazret Ali sen каласың деди. Сен бизден кийин барасың. Бирок мына паланчаныкы, мына түкүнчөнүкү, мына паланчаныкы, мына мынаныкы бардыгын канча нерселери болсо аманаттан таркатып бересиң. Анан булар курчап алган эле. Пайгамбарыбыз өлтүрөбүз депчи. Өлтүрөбүз деп курчап алган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ордуна Hazret Ali'ni жаткырып чыгып атканда ошо бир топурак менен эле. Бир топурак, бир уч топурак. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Şaşıp koydu. Her müşriklerin gözlerinin önünde dalgalanıp. Ошентип чекти Пайгамбар спокойно эле чыгып кетип калды. Бирөө да көрбөй калды. Таң ачык деп отурушту. Жатат окшойт деп. Таң атты, барып караса эле Пайгамбарыбыз жок. Ким? Али, эмне болду? Ага бириси дей албайт бирөө жарым. Ана мына деп калып кетти. Ана бул чыгып кеткенин билгенден кийин аркасынан түштү тоо менен. Ады дальше. Бул Hazret Ali разияллаху анху ошол убакта Пайгамбарыбыздын аманатын таркатып бергенге калып, мынакей батырлыгын көрүңүз. Жалгыз калды. Бардыгы тегереп турганга. Жалгыз калды. Аманатын бардыгын таркатып берип, кийин аркасынан хижрат кылды. Саид ибн Мусаййиб рахматуллахи алейхи айтат, Hazret Ali'ге Ухуд согушунда 16 жерден чапкы жеген экен. Кылычтан, найза, жау, 16 жерден. Аштык ол мол эмес. Ибн Масуд разияллаху анху айтат, качан Hazret Ali разияллаху анху Мединада бир чечим чыгарса, фатва чыгарса, болду. Ал талкууга алынбайт эле. Ибн Мусаййиб рахимахуллах айтат, Алиден башка бирөө дагы менен сурагыла, любой вопросуңду деп айта албайт эле. Аллаху акбар. Hazret Ali разияллаху анху шундай деди. Салуни гайр Али мындай деп. Ма кана ахад якул мындай деп айта алышпайт эле да. Салуни менен сурагыла деп. Гайр Али Алиден башка. Али разияллаху анху шундай нерсе берет. Ибн Аббас разияллаху анхума. Ибн Аббасты билесиздер. Раисул муфассирин. Кур'ан тafsirinde раиси кандай илимди? Айтат. Илимди 10дан бири бизде болсо 9 Алиден эле. Hazret Ali разияллаху анху. Эми зохот деп коебуз, аны айтпаңыз. Дүнүйө кызыкпаган. Дүнүйө бул өлүк дейт эле. Өлүктү ит жейт дейт эле. Катып айтылды. Өлүк ит жейт. Бирок жалатат келди. Өзүң карай турган болсоң, батыр, ичи кичине чыккан, төшү дагы, сакалы коюу эле.
Hazreti Ali razıyallahu anh. Allah. Allah'a münacatın sözünü aytыңыз, qarаңыз ne deydi. Kafani izzan an takuna li rabban. Ve kafani fakhran an akuna laka abdan. Allahu akbar. Bana жетişti deydi. Bana avtoritetke. Ne жетişti? Ya Allah, sen menin Robumsun ga, uşul bana жетişti. Uşul bana avirge izzatıma, sen menin Robum ekensin, uşul bana жетişti deydi. Emi menin sıymığıma, men senin kulun bolgonuma жетişti deydi. Uşul bana çoğun sıymık, men senin kulunmun deydi. Uşul bana en çoğun sıymık. Ya Allah, men senin kulunmun. Men uşu sıymığım uşul. İzzatım ne? Sen benim Robumsun. İzzatım uşul. Men baktım uşul. Avirim uşul. Sen benim Robumsun. Uşul bana. Bundan aç derse gidiyor. Allah'a rahmet. Ya Allah, men жақсы көрген нәрсені бердің. Еми сен жақсы көрген нәрсені ошоны сарптайын дейді. Қанша нәрсе болса да. Allah. Hazreti Ali razıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жолдомо берип атканда Хайбарда Ali мына желекти алгын, согушкун деп. Ошондо Hazreti Ali айткан экен: "Я Расулаллах, уqatiluhum hatta yakun mislana." Мен алар менен согушайын. Алар бизге окшоп мусулман болгонго чейин, аягына чейин ушундай согушайынбы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ооба. Алардын ошо аймагына түшүп ошондой кылгын. Бирок билип кой, биринчи summa du'uhum ilal islam, birinchi alарды sen islomga chaqir. Borib ile qilish bilan ko'tarib chaqiraver, yo'q, anda emas. Birinchi sen alарды da'vat ber. İmanға chaqir. Allohni tanishtir. Islomga chaqir. Andan keyin va akhbirhum bima yajibu alayhi min haqqillahi ta'ala fi, qavar bergen Alloh taolaning qanday haq so'ralarning mo'ynida namoz o'qu, zakat beru jana boshqa Allohga qavar bergen. Deb anam payg'ambar bir so'z aytganda Hazreti Aliga. Ali o'g'il deganda, islom din jannat turganlar va qilich menen birini majburlasa dela ani iymon deb aytmaydi. Majburladi, misol qo'rqib shu qilichdan o'ltirib qo'yadi deb, "Ova, men iymon keltirdim, ova, men la ilaha illalloh Muhammad rasululloh." Bu iymon emas bu. Bu жүрегin bu 10 emas, 1000 jol aytsa da iymon emas bu. Жүрегінен айтмайынша ал иман емес бізде. Иман, tasdiq. Tasdiq деп жүректе айтады. Tasdiqtab. Жүректегі tasdiqты айтады. Ал majburlab, ал ислам majburlab тарқалған емес, шыны біліп қойғылы. Анан Hazreti Ali айтып па? Ali дейді: "Сен арқылы Алла Таала егерде bir insana hidayet берсе, ал doğruda қызыл төө ең баалуу мал, мүлк болып есептеледі эле. Ошол қызыл төөдөн да жакшыраак дегенде. Fa wallahi, Аллага ант дейт. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah seni sebep kılıp egerde bir ele kişiye hidayet berse, imanına gelgenge, dinge gelgenge sebepçi olup kalsa, hayrun laka min humurun ni'am. Bu sen üçün қызыл төөдөн да жакшыраак болду. Бүгүнкү күнү эң кандай бир баалуу мал мүлк болсо, ошондон жакшыраак. А кээ-бир риwayаттарда келет, сен үчүн дүйнөдөн күн чыккан, чыгыштан батышка чейин канча байлык бар, ошодон жакшыраак. Bir адамдын туура жолго келип калуусу, тобага келүүсү, иманга келүүсү, намазга келүүсү, туган бизге деле ушул. Кыямат күнгө чейин бирөөнө эгерде себеп болуп калсак, бул бизге неден жакшыраак экен? Dünyanın baylığının barından жакшыраак. Ошон үчүн туугандары бар, кошуналары бар, достору бар. Биз аны жек көрбөй же башка болуп, биринчи иманга чакырайын. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Nad'u abna'ana ve abna'akum. Bu bunday bir okuya oldu. İbtihal dep koyuyor. Mubahala dep koyuyor. Mubahala degen biri-birine qargış degen söz. Hristiyanlar men bir top ıldıyoda bolganda. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Алар эки тең карап туруп айткан. Эгерде ушундай боло турган болсоңор, мен өзүмдү, аял бала чакамды бардыгын чакырайын. Силер да келгиле. Мубахала кылабыз. Кандай? Каргыш айтабыз онда. Ушуга эки тарап ушундайга жетип калды эле да. Ким чын болсо Алла калтырат, ким жалган болсо аны жок кылат деген сөз. Сумма набтахил фаланатуллахи алал кадибин. Кийин мубахала кылгандан кийин, бирине каргыш айтылгандан кийин Алланын каргышы жалганчыларга болсун деп айтабыз депчи. Кудай сактаган. Ошо чакырганда надуу абнаана ва абнаакум ва анфусана ва анфусакум. Балдарыбыз дагы, балдарыбыз чакырайлы, силер да балдарыңар чакырыңар. Жубайларыңар чакыр, биз да жубайлар чакырабыз. Өзүңөр да келе, биз да өзүбүз келебиз. Алымдар айтат, эгерде христиандар ошондо өзүнө келип тоба кылып кайтып бергенде, келгенде дүйнөдө бир христиан калбайт экен. Крескесиңен бардыгы ошону Алла Тааланын түп тамыры менен жок болуп бермек бардыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Меккеде дагы келип алып, Меккедеги мушриктер ушинте берет эле да. Сен эгерде айтып атканыңда чыныгы пайгамбар болсоңчу, Меккеде ал таштак жер, суу чыкпай, мына тоолорду алып таштачы. Так, анан эмне кыла коеюн дагы? Ушул жерде дарыя, булактарды чыгарчы. Биз эгин эгейли. Дагы эмне кыла коеюн? Өлүктөрдү тирилтчү, ушу менен сүйлөшөйлү. Биздин ата бабаларыбызды. Сен мужиза көрсөтчү. Иса пайгамбар мына өлүктөрдү тирилткен эле. Сулайман пайгамбар жөнүндө тоолорду мындай эле кылып берген эле. Сен да көрсөтчү депчи. Ошондойбу? Пайгамбарыбыз Алла Таала аят чүрдү. Аллага бул кыйын эмес. Көрсөтүп бардыгын кылып койгон кыйын эмес. Бирок бир нерсени билип койсун. Эгерде ошондон кийин да ыйман келтирбесе, түп тамыры менен баары жок болот. Ыйман келтирбесе, мужизаны биз көрсөтөбүз. Мужизаны көрсөтөбүз. Булар жердин маселесин айтып атат. Пайгамбар жерде туруп асмандагы айды бөлүп салбадыбы? Сен мына жерде кичинекей бир проблеманы айтасың, чепухаларды. Пайгамбарыбыз жерде туруп, мына ай бар го, экиге бөлүп койду. Bunun manisi bularga mucizanı görsetsen de iman keltirбейт bular. Bari. Bolsa Kur'an özü mucize şu düşüşü menen özü. Emne nerselerden bardığını sizlerge aytıp koydu. Kur'an'ın özünün mucizesi. Peygamber sallallahu Teala aytdı. Ey Muhammed, sen köp kaygırı var. Sende murdağı peygamberlarga da kuddu muşundaylar bolgan. Sen sabır kıl. Alar da ızalarına çıdagan. Giyin ne oldu tüyümene? Peygamber zatanlarda. Kalasan şu aytkan mucizaların bar jasap berip koyulu. Bирок bunların bar жок болот. Kalasan bulardı tek koyulu dağı. Bирок bulardan кейбири ким иманга келтирет, иманга келбейт, ошону тек коюлу. Peygamber ошону кылды танда. Жок. Ya Allah sen эгерде mucize көрсөтүп мындай эме кылбайсың, баары жок болуп кеткенде мен аны каалабайм dedi. Анан көрөктөп анан ошолордон ана кичине акылына келгендер иман келтире берди, калган өтө берди да. Men ne aytayын деп атам анан dedi. Mubahala. Ушул жерде Hazret Ali'nin дагы бар эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү Фатимени, Алини, Хасан, Хусейн балдар бардыгын алып келди. Келгиле деп. Тилер келбей койду. Келбей койду да. Алар билди, сезди. Бекем ишин этилек. Берсек биз бүгүн тирүү болбойбуз деп билет эле барды. Келбей коюп өздөрүнө жакшы болду. Келгенде алар эле эмес, алымдар айтат. Алар эле эмес, жер жүзүндө христиан жок болуп кетти. Sahih Müslim'de gelir Zayd ibn Arqam radıyallahu anh'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge bir jolu hutba aytıp durup Mekke menen Medinanın ortasındağı bir jerde eken Allah'a maktaba aytты, alkış sana aytты, vaaz, nasihatlарды aytты. Andan keyin anan aytты, kavardar. Ey adamlar dedi. Men insanmın. Rabbimden jiberilgen paygambarımın. Janaga жооп берем. Men sizlerge iki nerseni taşlap ketip atam. Birincisi Allah'ın kitabi, anda hidayat var.
Avvaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Ekin nersen. Fakhudu min kitabillah wastamsiku bihi. Allah'ın kitabın. Sizler bekem karmangıla. Oşonu karmagıla. Amal kıla. Keyin Allah Taala'nın kitabına peygamberimiz Kur'an menen amal kılganга aytıp dep kızıktırıp, andan ikincisi ve ahlu bayti, men sizlerge taşlap ketetam iki nerse. Birincisi Kur'an'ı taşlap ketetam, ikincisi üy bölümünü taşlap ketetam. Ahlu bayti. Uzakkirukumullah fi ahli bayti. Men sizlerge eskertip koyayım. Menin ahli bayt üy bölüm bala çakam boyunca eskertip koyayım. Ehtiyatda ala dedi. Ne degen? Har qanday sözlerden sen ayta berbeyle деген söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin özü üy bölösü bu. Biz her bir namazda Peygamberimizin üy bölösüne dua kılabız, salavat aytабыз. Bilesizler de? Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Dünya yüzü boyunca bardığımız, eğer düşünüp namaz okuyup atkan bolsak, Peygamberimizin özüne öyle emez, Peygamberimizin üy bölösüne biz salavat aytабыз. Her bir namazda. Kur'an'da ahli bayti. İyi mi? Udakkirukumullah fi ahli bayti. Üç olay. Ve qila ve man ahli baytihi ya Zeyd. Zeyd ibn Arkam'dan soravata şakirtleri. Ahli bayt kim? Aleyse nisa'uhu min ahli bayti. Peygamberimizin bala çakaları ahli bayti, üy bölösü ayalları üy bölösü emesi ahli bayti emes mi depçi. Qala nisa'uhu min ahli baytihi. Ayalları üy bölöge giret. Peygamberimizin bardık juwayıçı. Walakin biroq ahli baytihi man harrama sadaqa aleyhim hurrima sadaqa aleyhim, alarga sadaka aram kılıngan uşlar ahli bayt. Qila ve man huma, alar kimder degende alu Ali, alu Aqil, alu Jafar, alu Abbas. Buna uşlar dedi de. Uşların üy bölöleri. Bular sadaka alsa bolboyt. Baylar zeket alsa bolboyt da. Zeket bersen ötpeyt da. Baylarga. Kembagallarga beriş kerek. Zeketni kafirlarga bersen ötpeyt. Yok, musulmanlarga gana beriş kerek. Makul mu? Bularga hadiye berse olur. Hadiye. Hadiye bardıq insanga ketebilir. Sadakaga kelgende hadiye en jogorku nerse. Bu bardıq insanga ketebilir da hadiye çık. Bayına dele, kembagalına dele, musulman emes, Peygamberimizin ahli baytine, ahli bayt emes, bardığına. Hadiye. Sadakaga çıkganda toxta bola deydi. Baylarga dele bersen bolat sadaka, baylar dele alsa dele bolat, kembagallar dele alsa bolat. Makul mu? Bardıq alsa bolat. Musulmanga dele, musulman emeske dele sadakan. Biroq Peygamberimizin üy bölösüne bolboyt. Uşul жерден ajırap kalat. Andan keyin dagı düşöbüz, dagı ketip zeket degenge. Ayır kelgendan andan baylar çıkıp kalat. Musulman emes kafirlar çıkıp kalat. Musulman boluş kerek, kembagal boluş kerek dep anan aytыла баштайт. Кейбирлер биздин го мазхабта арак ичкендерге деле, намаз окуган мусулманга деле берсе болот. Кейбирлерде болбойт. Кейбирлерде болбойт. Namaz okuğanğa zeket berse bolboyt. Namaz okuğanğa zeket berse bolboyt. Sadaka bol öğret de bunu zeket bolboyt deydi. Bizde bir bol öğretin de al. Men azı başka da tema ötketpeyli. Kanday oldu? Mınaki ahli bayt Peygamberimiz aytат, men sizlerge iki nerseni taşlap ketdim. Allah'ın kitabi, ikincisi üy bölümü. Peygamberimizin üy bölösün jakşı görүү imandan. İmandan. Peygamber sözü kança jakşı görgөн. Kantip? Misali sizdin üy bölöңүz var. Üy bölöңүz men sыйласам, kança жүрөгүңүz кара кажет эди. To'g'rimi? Bunun balasını hurmatlap koysam, bunun bala üy bölösünü hurmatlasam, kança rahat edik. Peygamberimizin üy bölösü alır. Burayda radıyallahu anhu'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnna Allaha amarani bi hubbi arba'a." Allah bana buyruk berdi. 4 kişini jakşı görgөнгө deydi. Ve akhbarani annahu yuhibbuhum. Jana kabar berdi. Allah özü oşo 4-önü jakşı görөт eкен. Allah. Yalar kimder ekeni? Qila ya Rasulullah. Allah'ın elçisine aytılındı. Semmihim lana. Alarna atlarını ayt koyuyoruz bizge? Qala Aliyun minhum. Oşonun 4-önün birisi Ali dedi. Yaqulu zalika 3
bunu 3 jol aytdı. Al Ali deb. Tak. Ve Abu Zar ikincisi. Ve Miqdad üçüncüsü. Ve Salman dördüncüsü. Amarani bi hubbihim ve akhbarani annahu yuhibbu. Ravahu Tirmizi. İmam Tirmizi rahimahullah bu hadiste aklet ve kâle hadisun hasanun, bu hadis hasan. İbni Umar radıyallahu anh'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Âha Resulullah bayna ashabihi feca Aliyun tadma aynahu." Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göçüp gelgende ar sahabalardı Mekkeliklerden Medinalılardan birden dostlaştırgan ele. İhad dep koy bunu mu? Dostlar, muahat dep koyuyoruz. Dostlaştırgan. Tak. Mekke'den sen geldin mi sen? Medine'den. Bol ikon. Bu maşallah ikon dostlaştırgan. Bu jardan beredi buga. Septem aljakta üyü, mal mülkü bardan taşlap köçüp kelgende. Eçtekesi joktu bu. Giyimden bölüşet, tamaktan bölüşet, nerseden bölüşet. Allahu akbar. Кейбір sahabalar, ansarlar ушунчалык кызмат кылган muhacirlergeç. Mına üydün jarımı seniki, mına baktın jarımı seniki, mına giyimdin jarımı seniki. Jada kalsa кейбірлери ayallары bolsa, mına bir talak berip, oşonun birini seni. 2'den 3'ten ayalı varlar. Maşallah. Jada mı? O jönököy oğlum emas. Oşundi bar bir günde Hazreti Ali geldi deydi, gözünden jaş agızı. Tadma aynahu, ek gözünden jaş agıp geldi. Fakala ya Resulallah ahayta bayna ashabik ve lam tuahi bayni ve bayna ahad. Şerik dostlar sahabalarınızın bardığın uşunda dostlaştırdınız birden kılıp çekiden. Men hiç kimni dostlaştırmay koydunuz dedi. Fakala lahu Resulullah Peygamberimiz aytdı. Ente ahi fi dunya ve ahire. Sen menin bu dünyada da ahirette de dostumsun dedi. Bolo şey. Kötü deyim ne yani. Bana ki. Muhacirler men ansarlar birbirinin Mına ki dostlaştırıp atsa. Peygamberimiz ağam ne dep koydu? Sen menin şerikimsin dep koydu boldu. Ne gıcalatsın? Ravahu Tirmizi ve kâle hadisun hasan. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh rivayet keltiriyor. Ummu Atiyye radıyallahu anha yeni zaytat. Ba'asa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ceyşen fihim Ali. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gazatga askerlerdi jönötüp anda Ali dağı var ele. Ali razıyallahu anh koşa jönötkön ele. Sami'at Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve rafi yadayh. Men Peygamberimizden ruhtum deydi. Ummu Atiyye'ye neviz. Peygamberimiz kolun götürüp dua kılıp atkan eken. Ne dep? Manday dep. Allahumma lam tumitni hatta turiyani aliyen. Ya Allah, bana ölüm beribegin Ali'ni görsetmeyince demiş. Allah safarga geçkin. Ya. Allah safarga geçkin. Bana ölüm beribegin dedi. Hazreti Ali'ni bana görsetmeyince dedi. Ara. Ravahu Tirmizi bu. Dağı Tirmizi'den gelen. Hazreti Ali razıyallahu anh'ın bir dostu. Zar ibn Hubeyş. Beken Habiş bir Hubeyş. Hoş gerek. O rivayet var. Kale Ali razıyallahu anh'a aytıp durumdaydı. Ant Allah'a vallezi falaqal habba dandı jargan. Dandı jargan degende düşünüsterde. Allah subhanahu ve taala söktü, dandı jarıp oşol жерден bizge rızkı beretdi. Misali barыңızle piyaz, saviz, başka nerseler degебиз go. Ana oşoga qarap көрсөңүз, biologiya bar tasdiqtayт da. Oşonun savagıçı al keseklerdi toprakta jarıp çıkkanга gücü жетпейт mi? Bu Allah'tan kudreti oşunday. Oşunda katı nerseni jumşak menen jarıp çıkarat da. Falikul habbi ve nava. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala özünün sıfatı menen tanıştırıp atat. Dandardı dağı, söğüktürdü dağı jarıp çıkaruçu deydi. Biz jönne hem sevurut koysa budaylarda arpalardı mındagı. Hazır hem kol mender sevilbey kaldı, emeler sevip koydurut boldu jerge. An tiyaktan uje sen işin yok da boldu. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Sizler negesine rüve biz çıkarabız bir kanda bir çeşi olmayın. Bendeler. Sizler Türkiye çaşkandeler öyle zermin öyle. Atiyaktan çıkarabıysanız sizler. Kim çıkarabıdı? Allah çıkarabıdı. Hoca kayındım çıkarabıdı. Bir buğdaydan kanca savağı menen ya. Her birinde kanca çıkarabıdı.
Ошого затка ант деп ичип атат да. Данектерди, сөйөктөрдү жарган затка, ва баран насама, махлуктарды жаратканга. Не dedi? İnnehu la ahdu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem al-ummiyye ilayya. Ne degen? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mağa bolgan uşunday kelişim, vadalası. Ne degen? La yuhibbuni illa mu'min. Meni imandı olan adam жақсы көрөт. Так. Wa la yubghiduni illa munafiqun. Meni munafık gana жек көрөt dedi. Ravahu Muslim, İmam Muslim rahimahullah bu hadisi rivayet kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye aytdı. Gelişim Ali, bilip koy. Seniçi imandı olan adam жақсы көрөt. Munafık gana seni jaman көрөt. Bilemiz. Sahabalar oşonday aytат ama oçu. Abu Said Hudri radıyallahu anh aytат. Biz bilet elek munafık kim ekenin. Kantip Hazreti Ali'ni jek көргөндөрү аркылуу дейт. Kim Hazreti Ali'ni jek көрсө, o tak bilip aldık. Ha, şu munafık. Bosu biliş kıyın da. Peygamberimiz bize aytıp koygan, Ali seni munafık gana jek көрөt. Allah. Munafık gana jek көрөt. Momun gana seni жақсы көрөt. Жөндөй эмес бул. Ahad менен айтылып атат. Peygamberden ahadi maňa da atат. Allah yuhibbani illa mu'min ve la yubghidani illa munafiqun. Ravahu Muslim, İmam Muslim rahimahullah rivayet. Sahih hadis. Oşonça Tirmizi'de gelet. Abu Said radıyallahu anh aytат. Kunna na'riful munafiqin bi bughdihim aliyan. Biz biletelek munafıktardı biletelek. Sahaba aytат. Abu Said Hudri aytат. Biletelek sahaba. Ne deydi? Munafıktardı biletelek. Kim ekenini bilip alganбыз deydi. Kantip Ali'ni jek көргөн себебini bilip alganбыз. Hazreti Ali radıyallahu anhu 5 yıl halifa bolgan. Gebirler biraz 5 yılga biraz gündör jetpey kalan. No, bol jol 5 yıl. 35. Hicri'de Hazreti Ali radıyallahu anhu Osman radıyallahu anhu'nu şehit kılıp öldürüşkönden keyin halifatçılıkты algan. 35. Hicri'den 40'a çeyin Hazreti Ali başkarıp durgan. Bugün 1443. Hicri'de Hazreti Osman radıyallahu anhu'nu öldürgönden keyin sahabalar toplulup Hazreti Ali'nin üyüne gelişken. Yani halife olmasanız bolmay kalır ya. Bolmay kalır. Hazreti Ali ne Badırlıklar mı? Badırlıklar var ama Badırga katışkan savaşlar. Alardın bari sizden razı oldu. Şu siz bol olsanız. Makul dep Hazreti Ali radıyallahu anhu anam bunu algandan keyin meçitke barat. Meçitke çıgat birinci. Şonda aytadi, "Falam yabqa ahad illa ata'di." Bardığı gelip şunu aytgandan keyin kharaja ila al-masjid fasa'ada minbarga çıkıp ve kan awwal man sa'ada ilayhi ve bay'a Talha. Birinci kol verip bayat kılgan Talha radıyallahu anhu. Andan keyin başkalar dagı bardığına bayat kıldı işte. Hazret Ali radıyallahu anhu'nu Muhammed bin Sa'd aytadi, ahli siyar tarixçilarning aytuşuna qaraganda Havariç degen çıkkanda Hazreti Ali'ye öldürgönler şu havariçleri öldürgen. İnnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'ın, başka hiç kimdiki deyip buna. Birincisinde buna inşallah havariçlerin cittarına eagle bolup esepterinler. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün doğrunda aytkan. Yani seni bir düşman kılıp dozakka varsa bir top. İkincisi seni öte aşağı жақсы görüp dozakka varады. Ay. Sahabanın darajasına koyuş gerek. Peygamber kılıp albagıla. Peygamberin darajasına koyuş gerek. Bunu Kuday kılıp albagıla. Bizden işenin, bizden akida. Allah'a iş dersen teң debesin. Andan keyin peygamberlarga hiç kim teң kelmesin. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a da bir peygamber teң kelmesin. Andan keyin sahabalardı peygamberga teң emeş gerek. Sahaba emes dedi, sahabaga emes. Erkinin özünün darajası var da ya. Bizim İslam dinimiz elhamdülillah
O İsa paygambарды деп көтөрө берип, аша кыла берип, мынакей алар Кудай кылып алды. Жөөттөр Узайыр пайгамбарды деп ушу бардыгын чечет, бардыгын кылат деп аны Кудай кылып алды. Ана сыйына баштады. Эртеги Алла субхана ва таала Иса пайгамбар менен Марьям менен өз тилинде айтат: мен силерге айттым беле. Мен силерге айттым беле. Ал эки айтат: я Алла. Biz кеткенден кийин бизди Кудай кылып сыйынышты, сен өзүң билесиң, биз мындай деп айткан эмеспиз да. Бизге сыйын кыла, биз Кудайбыз деп айткан эмеспиз да. Мейли. Ушул хавариштер өлтүргөндө Hazret Ali разияллаху анхуну багымдат намазда ууланган кылыч менен чапканда аны Абдурахман ибн Мулжим деген. Мулжам. Абдурахман ибн Мулжам деген. Аль-Муради деп коет. Ошол кетип ошолар булар болсо Меккеден эле келишим чечишкен. Отурганда булар мындай дешкен. Biri ушул, экинчиси Аль-Барк ибн Абдулла Тамими, үчүнчүсү Амр ибн Букайр Тамими. Фачтамау би Макка, Меккеде топтолгон, ва таакаду, келишим түзүшкөн, ла яктуланна Али ибн Аби Талиб, ва Муавия, ва Амр ибн Ас. Үчөөнү өлтүрөбүз деген. Алини, Муавияны, Амрды. Амр ибн Ас. Факала ибн Мулжам айткан, Абдурахман ибн Мулжам айткан: мен ана ли Али, мен Алини неме кылам деген. Аль-Барк айткан: мен Муавияны деген. Анын аркысы Амр ибн Букайр айткан: бул болсо мен Амр ибн Асты кылам деген, өлтүрөм деген да. Булар келишкенде да эмне кылган? Ва таахаду ан ла яржа ахад ан сахибиха хатта яктулаху ав ямута дунаху. Охо. Мындай деп келишти. Бирөөбүз дагы кайтпайбыз. Өлтүрөбүз же өлөбүз болду. Чечим ушул. Үчөө тең ант беришип келишкен. Же ал өлтүрөбүз же өлөбүз. Рамазан айы болчу. 17 Рамазан түн болчу. Ошол Ибн Мулжам Hazret Алини урганда фадара бисайфи масмум дейт, ууланган кылыч менен урган экен. Фиджап хатиге бияка урган башка. Кийин анан Куфада өткөн. Таси 10 мин Рамадан, 19 Рамазанда, 17-синде чабылып атат, 2 күн турган өтүп атат. 40-чы хижриде болчу. Hazret Хасан менен Хусейн, Абдулла ибн Джафар радияллаху анхум буга гусул улар жуушкан. Кандай болгондо дагы Hazret Али разияллаху анху шейит болуп дүйнөдөн кайткан. Буну Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү тирүү кезинде эле 40 жыл мурда айтып койгон. Канча мурда айтып койгон? 40 жыл. Не? 30 жыл мурда айтып койгон. 30 канча жыл мурда деп коюнчу. 30 канча жыл мурда эле айткан. Hazret Али разияллаху анху өз дагы билет эле. Кайсы жылы, кайсы айда, кайсы түнү, кайсы күнү сезим бар. Алла таалам разы болсун.